Kwanza gupomborana niki kujyana nibyo nubiyumvira nibyo nubishiramo musenze umaze kuja umaze kuvuga ati jenge kina filme wemera ibintu byose bakuvugako uravuga ko umusambanyi mvugende kabasha ko ndakunda bose ushobora kuraba ukavuga ati sabasi sishaka umungu atazonyobaje atazonyobera umuryango umuhungu yoza kumbwira ko nkunda jewe atemera ko nkina filme uwo mugabo ni wo mwemera yigumireyo Yes yakunzi ba Rock TV baramukije kuri mikono muri kumwe na Jazz Masamba inyuma ya kamera ni Stone ni wabandanya baha amasanamu ameze neza cyane uno muri kumwe n'umugeme ni sawa ameze neza ni sawa witwa gute ko Alice ndi ndekeza Alice nzomukunda nzomukunda uri muri babandi bakera mwese bisekera hiyo kandi ngabantu ngo mena ayo mazina ngo barakunda kuba baryoshe cyane mu majambo ni kweli Ndavyonzi Navyozi muga ngo barakira ama message basi muri make barakira ama message menshi mu nimero zabo Ndabizi Ntubizi wewe ntivyama bigushikira ugahura n'abahungu nyine bagutereta sana burakanye koma uri aro nakira message y'umuntu tuzinanye nakira message y'umuntu tuzinanye cyo ufite nimero yanje niwe nkuze ya akazi ka filime muri rusangi iwawe kaba kameze gute itimu kenamo namo abari ibintu byiza kumba ndabikunze ni ibintu ufite ninjiyemo biri mu maraso yanje navyinjiyemo ndabikunze ni ibintu ninjiyemo mbega sinumva kwanza ko ayo ni ikintu gishobora kumbwira ngo mpagarike filme ntibikunda kuko bindi mu maraso iyo ndiko ndabikina mba numva ndyohewe wumva uryohewe cyane barakunda kutubwira yuko abakinyi ba filme bivanye n'ibyo tubona ku ma social media yuko ari abantu ba mbere bakunda kuba bapomporana cyane wowe n'ababisanze bimeze gute babesha gute Urazi impamvu babeshe nigasha ngo pomporana kwanza gupomporana niki kujyana nibyo nubiyumvira nibyo nubishiramo musenze umaze kuvuga ati jenge kina filme wemera ibintu byose bakuvugako uravuga ko umusambanyi bavuga kuri maraya nta kintu batakuvuga ko bivaye na scene baguha hari ona dufatiye nka ziya scene zo mu gitanda sivyo ziya scene zo mu gitanda abantu benshi cyane baramaze kwiyumvira ko bava baryamanye ariko nagari byo impamvu atari byo niyi umukameramani muba muri kumwe sivyo kandi oya none bikunda bishoboka ko mutaba muri yo mwenyene yego uko ibitangura mu muryango wanyu bagufata gute ikintu cyambere nishimiye umuryango wanje barashigikiye ico kintu cyambere nkunda babifashe neza ariko rimwe na rimwe usanga ufite n'abagenzi bataba bigukundiye ariko bakaza kubigukundira nyuma ni wowe mukinyi wa filime ngaha mu Burundi ukunda cyane uvuga ati ewana je yaratumye ninjira muri filime nabigiyemo kukubera uyu mvugende kabasha ko ndakunda bose ushobora kuraba ukavuga ati Sabasi niwe muntu kinyi wa filime ndakunda kumukurikirana filime baheruka gusohora ndahazi yitwa ndahazi gende muirabe bishitse kaguhamagara Sabasi muri timu yiwe wokwemera kuja kumukinira nigihe scene umaze kubona filime umaze gukina ukavuga ati scene je yarangoye scene maze ofete scene maze ukinamo uvuga ati scene yarangoye gukina scene duheruka gukina yitwa mama umuvyeyi byari bimeze gute umuvyeyi ubyangoyemo nkera ko sinde bampaye yarananiye gukina twakinye turabakene kandi wanyu muri aba boss aya ndira boss gusa yene uyo twakinyemo nanje byaranangaje kandi yarangoye
yego naraturubikwa sinzi nyene uburyo no bivugamo gusa yarangoye hari ikintu abarundi bakunda kwibaza cyangwa umuntu ari we wese yuko abakobwa benshi abo mu Burundi ukunda kuja gukira amafilime kugira muhiga aba diaspora bivanye no kunyere tubona umenga mumaze kumara igihe kirekire murosa akazina ubuzima busha buhinduka nivyo aba diaspora barabirukira cyane no mu diaspora bashene giki mu diaspora kuvuga ko umuntu agiye hanze ashitwa mu diaspora umuntu agiye hanze abarondera mwebwe ashitwa mu diaspora abarondera mwebwe nanje hono genda hanze nusha mu diaspora oya mbuzi ubarondera mwebwe kubera aba diaspora bashabaza ari beshi sinakubwiye Arisi none Arisi amatelefone burakanya aguma yitabiye keje cya diaspora nta yishuno kirongera kwera ko ibyo sindavyitaho cyane mugango barakunda gutanga $1 sana ukazoma ngo none urose umuntu yaguha urayatora ni nko ngaha mu Burundi wacu ushaka kuronka umuntu yaguha ukayatora numva rero naguba bamukoze mu mufuko tegeza nuwahe muhungu utifuza mu buzima bwawe bishitse amukinjirana mu rukundo nifuza cyambere sishaka umuntu atazonyuha atazonyubera umuryango canke atazuba imirimo yanje ibi bikorwa nkora onya vraiment hashaka ubu ushaka bakubahira umuryango no mu imiryango muzobana nabo erega hari umuntu mushaka kubana atubaha atazi kubaha umuryango wawe adashobora guha agaciro ibintu ukora ugasanga nk'ubu araje turakundanye namubwiye ko nkina filime akavuga ati baje nta kibazo sibyo hamaheze iminsi yashitanga gufatira ingingo ngo urahitamwo kuheba filime cyangwa kubandanya inkunda umva uba waramaze kumukunda rero amaze guhitisha mugeze kure birakugora rero mana yanje umuhungu yoza kumbwira ko nkunda jewe atemera ko nkina filime uwo mugabo ni wo mwemera yigumireyo yego vraiment ariko aho ari kuvuga uzotwagwa n'umwiho nka cize hagati ya filime n'umugabo wowe cagura filime vraiment basi Ituma we hajya gukora ikintu kikuri mu maraso vraiment n'ibintu byiza kubera ko urumva kiba kikurimo rero ako naza gushavura ngo nakera oya arashobora kuvuga ati urarose umugabo akashaka kubwira ati jewe ibijya bintu horo kura muri filime ngire ndabiguhe kumva yo kugira ubireke bayakone bazoze baragutobanga hajya bijya bintu ziyasene mu kina zirambabaza ntushobora kumwemerera sinibaza vraiment sense bakonze ba Rock Steve murumva yuko hari umukobwa avuze ati jewe hako noheba filime notuma mpeba umugabo kubera iki filime uyishaka kwigira umugabo wawe niko ndabikunda we niko bindimo bikurimwe umugabo ntakurimo nyene umugabo tuzashigikira nawe arigumiyeyo nige kintu wobwira abarundi bafise impano umugabo bayinyegeze ya umuntu wese yazika afise impano ayinyegere mubisanzwe kwanza umuntu afise impano ayinyegeza haba ari impamvu ayinyegeje sate batamushigikiye haba hariho abantu atinya rero sinumva ko ari impamvu yo gutinya abantu kandi ufise impano ahubwo yigaragaze rero abo onye uri kwatinya hazogera aho bagushigikira bivuye n'impano yawe nibaze bayerekane hama tubashigikire muri hagati ya Fanny Ravine na Bere ndo wayukundande wese kandi abakunda ashaka kuvuga ati wowe ndakunda ukungena kina gusumba kanaka oya wese ndabakunda mutima na gasore mutima kubera iki mutima kera ari mutima nyene cyangwa ukunda ibihungu binini oya reka ndagushimire cyane merci Yes, bakunzi ba Rock TV kuri mikoro makumwe na Jazima samba nyuma ya kamera. Barangimukana subscribe na comment turabakunda cyane, bye bye.